Yes, of course, Sikatemba Timizano. In fact, Tete Shongolecho, of course, nature Sande Rukundo. Yes, ntumukunda mnonga omushijogwe no mwa abana abariyuno bakoraje mu gospel industry. Numurungi mnonga kandi of course muhamureba yabana basaku beshoborraho buri kimwe cyona bitobwo ntwenda kubasima mwena abariyuno bareba Apex TV UG. Ishuka ngo gina gospel show kandi neberuho burwa kabiri. Yes, burwa kabiri iwe chikuro kumotuning live neberuho burwa kabiri program ya gospel show ayituru kugambira habeshongoza bakwishongora byeshongoro byenjiri ziba kweta gospel music no turu kugambira ho nabo tukabeta abakatutayira bakagamba ngito kandi burwa kabiri orukweruka yo mu kwezi ntubantu letaha omujenyi atari umwe n'umwe arikwishongora gospel kandi nimoro kumanyira umwe shongoza musya na no mukuru tuireho na no show hize cyeshongoro kisya na no kozire video nsya na audio byona no bishangu program yo kweta gospel show hamwe n'umuhereza wawe Peterson MA. Yes, of course not following ngaha mikutu ya social media yona oba Twitter oba Instagram oba YouTube channel hona horukuza oba Facebook ukateka mu Apex UG Apex TV UG no tubona kandi chintu chibasa kubonera kirara chaba sawa sawa. Of course program ya gospel show is sponsored by Irene Bubu Collections. Irene Bubu Collections nabari kuguza emyenda y'abachara ba designing abachara oyino mchara oyino mwana wawe womushiki ningashoye nempangare yawe. Yes, nebakujweka obaje oba smart bags yona bino byo kwetaga by'abachara no bishango mu Irene Bubu Collections mashango mu rembo rwambarira kandi twine Elgon Studios. Elgon Studios abantu bo bakafuruka ngamengu no bakafuru abo kuba bakozera ibintu binji bamazire wire omu industry yo kukwate bishani nabakora video yabeshongozi uriyo moshongozo shoboze cyeshongoro cyaho ndakora video nabakora video bamuntu ebakurunji kandi bagikwa uploadingira na YouTube. Yes, bagikutera YouTube bagimwe bagikutamburiza ha social media zona babasa kukumanya ni orara wabonerwa wabo mwishongozi wa man kandi bagaka bakora na audio cyo kugenda okeshongora nani ngakeshongoro kanje nzayinye shongora mbiri ikintu kibagi kandi ikindi bagaka bakora embaga oyine mbaga no yenda bakora video nunji kugira ngo gwire mbaga kweruhwa ogiteko oshitamo munji yawe nabana bauna bijukuru bawe bagumene bareba video yawe yabiri hombugenge bwawe kandi bine kamera zo muringo gora bine iba kweta drone akakanyanya kakuguruko mwanya kakakwate mbaga ne cyaro chona. So obashira ba Elgon Studios mbashango murimbarira ekintu kibaje bitu ntonda kubasima mwena abariyuno bareba niyenda kubagambira ngo next week. Yes, next week ora kabiri nza kubantu gamba ahchikade bachikade kigambe nto muri nyankore mukama Yesu koketsikade tusakubantu gamba aha nyomyo enyomyo nekigambo cyo nyankore echo munda enyomyo omujungu nacheta pillar cyakubantu gamba pillars ninga shenyumyo ezikwatirire gospel industry omurenge rwizoba. Yes, abeshongoza bwabiro hurakari ukirina muto takameze naboreje unkanyire ubureje gwija bubu utakamezere naboreje ukiri muto bamukiri no mu high school bamukiri no mu primary ukiri kato mama warukwato mkono kakutwara kanisa ukayikom kanisa ninga shomu umira yone ryo kushaberamu ukahura nabatendereze cyeshongoro cyo mweshongoze nanka. So next week niza kuba ninkuretera abeshongoza abo omwaha byomwe ndukugambira okubakora no kuba ababuzire abakiruho abahumwire amwe n'abahumwire umuziki konka baruho. So ntuza kuba ntubakuretera. So next week otargaho orwa kabiri otuning basebona banyabo Apex TV kandi ejine gospel show no muhereza wa Peterson MA munyikirize
no wahingaho robayinuka munyikirize nyinuke kandi mbasibure ndikubagira nti mukama simwe abarinde kandi mwe bari kureba kuba bari bibarunji mutaragaho Apex TV no muriza Peterson MA nibakunda mnonga ekeshongore kibashemeze. Bye bye. Peterson MA Sure Tunes. To the best. Uyu mwami Yesu azatwicaza n'ibikomangoma. Turatera imbere, uyu mwami Yesu azatwicaza n'ibikomangoma. Imigambi y'abantu siyo Imana, kandi nuko babigenza siko ibigenza. Imana ivuze ngo yego naho wavuga